Ovako sad ću vam pokazati kako da ulučite paprike. To je jednostavno, to je eto recimo za neki ručak, kao recimo salata. Ovdje imam paprike, znači ja sam ih ispekla i oljupila, a ovdje su papričice, znači ko voli ljute, one su samo znači malo prepečene i nisu znači ljuštene. Možete koristiti crvenu papriku, možete i žutu, znači svejedno je. Znači očistimo papriku i poređamo u jednu posudu. Tu sam spremila znači beli luka, peršun, zejtin, sirće i so. Prvo ću znači da stavim preko njih zejtin. I to onako malo obilnije, neću da štedim. Isto i na papričicama. Pa ću onda da stavim sirće. Sad ću staviti beli luka. Ovdje imam znači 7 paprika. Ja sam znači oljupila oko 3 češnja, da kažem, belog luka za ove papričice i ovu količinu paprike. A vi možete znači, ko voli više, može da stavi znači i više. Tako. Sad ćemo da ih posolimo. Pošto su jedna ispod druge, podižem svaku da so priđe do svake. Papričice. I na kraju samo dodate peršun. I to je postupak je znači završen. To su znači ulučene paprike i papričice. Prijetno!